di soviwe Gesù Krista arhagelzano vorga ba pette ke lusiawe jedo ogo communion Sunday 0 February te krika sawa mula lidi lavor ni pura sholi ke viti hola ni pu bezie mu pette u visrawadi vorgilla unimu vorga ba pette te jangli etena ogo tsali krobo ke zedi ke lilio Gesù tio nche che me jelevi pozie nu che me salivi pojo che vico le nsulitio sirono pomento vice sitio pobu pomento chlie tsali ku kriwadi hite tapo che zedi che lidome Pete se digo che tardi ni puti prelinava o che penyofa conyo a pres namo che tardi go prelido suponye he che si che nguko peleliga siro jehova bu sopo pengushiga Poe pomotsundu hamye potui par porhi mori powe nidi ubu ngu mehu kecha pogi tyomo mu po ke ngu nu po mehuli ke tyoje Mie po meche mu po melie ke meje ke chemie poche mu ke ho ke mezie si mu mie ponguro uzie ke vieta ya kecha potoi mie popie ke tese mu wezori pole ke terumo Che toso poe umeje ko velietazo mu che 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 nako veliete Sizori webo keretse kelie
ou que penyo fetio por feshe, mu por petche penye ke wa potoi lile. Deri u ke jo ke mukola pobu razap felie u ke rekola po gradawa ke petchepie pogi ke shela ubu sherholie mu razap fekola uche ke menelie u pete te kotoi yote u pete cha utse va prete mu u ke shoko pete Jehovah pie pogi sheshete 이 부부잡에 버티에 프로그레스는 슬리테는 그게들이 러쇼칠이 잘쿠 히 메파디에 자푸자에 게디뇨 게릴라리도 무데 라베테 세탈리도 마이 Jehovah Tselije, nye seye pete, upu kerkrilye, nye temye pete, u ukrele kreptor, Jehovah mito, kechache, bayazala, nye Jehovah Tselije, kezekenurhedi kechatselido. Tigi ke ba, heko pu, heko ke kre, ke penyova, hienza tseya, mo nza peshe se awe nke tike vi mo nke dieto ja torzo mo je dozo shiri nke kre nguke mejela nipu nego pa ha perisidu di heko sela lerdi heko bunu kezedi nre shole ke vi ti hawa nguke le komare towe nipu heche do mhodzunu vor ke le pete siro online nu nre shoke ba Ju rever vetese mori un ke krila jodon de shotoli modi lukya ki ke to pete kori khapiam pelesa we nipu hego mhodzunu pinu vogele no nipu
heko ke pumami preso ga zala ni pu bunu heko ke jogo mugori vapi heko tsache di heko kichaya he heke leke ma dogonu he ti pu di sogonu so shiri ju he ma tom hat sogonuri mu ndi ko gi tatsoli modaya ga zagola ni pu na heko me popo ga za ke jova bi heko tsache ipu sidi heko chedo mhojunu vogele hanono japibe heko me popo ga tsasa heko tsofununa heko me je ke kriga za tupidi mhojunu ke vor nipu no jabie heko tsache homie nipu tsamo ke sohro susuri mengudi nipu fuzudo no sokosuri kruhi sache nipu mono medoro no sokosuri tsaka sorpola sache nipu ju homie ropfuso ro susuri mengudi nipu monzuno vorbanye nipu no sokori kruhi sache homie melutse tsadi nipu unu mesi upiredi monzuno lerba mokishi nipu no ker libye sokosuri sache so nipu no jabi utsakasa sokori sedi nipu nteje do di vorbado nipu no sokori shori lilemu jabi utsala sache nipu hego nipu hima he ke hero popo ga za bien genesis mun pele sawe sho nipu che do hego ke sho ma to so shi hego ma to che gori pete bien pele sia nipu che do nipu liet so do di vorge le pete no just le por ke kri ke zo no hego ndo sho wo do ke ngu no so shi ngu ka mo no so shi nipu uza pet to so di u pele se di liet so do o ni sheri vorge le no jabia pete ko tsa ke le o tsle o ko bunon liet sa sa japut sa sa haginu ke ni ka sarngu le teja ka sarngu le di vi so ho de la vorge to tiguno she unni din japun liet sa la vosle ka to la ni pu che do no jabia o ke huchenu mese pele ka sa pete ko tsa che he ko ba huri ni pu nki to pas he ko pastor no poken ke le ni pu he pastor pempele pekrila sa we nipu chedopo nke ridie suko sedi nipu japu tsasagoto gonu no japi bie popo japu tsasagoto hogi sasalia nke mesarofo bu chutsalia nipu chidipon die sedi ka saka sono nipu chedo shoti di forkele petebu nke no teja ka sa ke ni ka sangu ke le tsali je die bo ke ridie suko sa nipu yeko bu renale di nipu khawa he der nipu sedi hulasa ke le tsaje ke le metse phile ka dola no chedo Japun no so shiri ungo ka zama to sa che he ko on ker kracha nipu so ko sai o tso pastor so ko sai ka se ka vogo no jasa liet sa ka do nipu no jabye he lo thome ko ri ba te ko tsa ka li o tsli che si de ko buche don san je so sa tsa kreke le ginuri he kaka sa prevent sa le ka do la no jabye o nipu he ko so ko yo ker kracha tsa ka se ma to tsa ka do ba to gi tsa kreke do ba te gi sa che sho nipu ji so Jehovah he ko ti che ka sa nipu hawa ngula ke le no thie hinyo nyo ko Sunday school department ko so shi thinu ogo nipu Sunday school ko ri sedela do je nipu non to jabye ka ba thame ko ri pe te tsa he go nyo ko hichu nyo ko ri pe te tsa je shi di ti che ha bu so shi ri ogo la te ja ti che bo tsa nipu ko bu no ti che ha so shi ri se di vi so ho di ndi ko si pe sa le ju nkinu ta ja ke sa ke ni ke sa ngoli ko to la nipu non to jabye o Sunday school class de la ko to so ko se gi se je he ko ma to tso ga do tere no ta la ga zo ha pe te bien jin san pele se di Jesus Christ he ka la ko zo no ha se ke kro ta ja cha bi se de we amen.
Jésus Christ ora ke lizanu chido kersuti hanu vor ke pekro ke babe te ke Lucia mu nyogo ke Brasilia homie utsnala chazu uteke to de suguri online nu ugo ze ke huba omhato tsdi wa chazu mira to ze suguri online nu ke huba sala Jésus Christ zanu chazu go to go peter ke Lucia mu kersuti hanu nyogo ke Brasilia ke Jesus tsiyawe ke tsese pesisje uko TJCD ke la honu uke hunu ukrasargo ukiya tsakili sikeche tsuvorje homie micro liro tapgo ukiya tslile ba mu unufuno zefor uko sabali le ba gitsla unise mu generalization hiri uko tsapra visito pukiya tsla lide mu chido visito mo pelesano unifor uko ke krotoba sla ni peje chi tasidi ki hubu uniwe getsani zekele susa tsli dome visito mo pelesano 하게 하바위 니 부부 잡이 니 지스게 리츠 니 텐자 니라 니웨 녀비제 고제도 세예보라 차바 게츠 수슬리로 라트비아 라차게도 서서 델레누바 뭐 아수스 프로세디 우고 게노 게 차차 디에게바 수고슬라 게 차츠게레 첼레도 발틱 유로피안 세예고 도누 라비아 세예리포 세예하우 살리 무에부 쿠게즈 우니토 기크루 게페로게즈 누리 비세야시 1990 tiki Latvia seye gripargetza tseletse po liro salimu community ke perogetza la nuesi Latvia liro European seye ko donu delegevi vor usogetza tela topo seye ho mekroluvor mu vohuri Russia me Nazi Germany mu Soviet Union krolu kizunu seye ko mehosoro uto uke riro legetza ke khoto deuesi ukemera sasegeze seyebo social problem koliro zukregeze darukesho segeze abortion mu sex traits ke khoto tsba Latvia me jisuke je mu kemera mu professor semor shobawe 1990 tiki temeke husateri unis separ deri sechesa temel hu keradza muke pelesate jeshe segeta ngule Latvia me nanliro tsana me nan seya mu Krista ke pele vor ke tigi nan hane sedi ke riketa riba sala Krista ke pele ke thousel hu ke liro temes sebade je puti hau me ye seba rnanu ke pele ke thousel hu ke liro temes sebade rnanu luya ke go ke hu kiri putu ze bayamo je puti hau me ye seba shergeze krasare me bu ke pele chasi tudi lusum moliro Latvia no Krista ke pele zeta ke to no bawe delegevi matobu rikri seye hanu vole morosho bade ke chanu ne goliro po Latvia no ke hu bu ri ke ba ke hu po tsa mu Krista ke mer mu ke metose di japu tsa ke to la chado ke new ke penofabu ko ke le ke lu khape zu mu daru ke sho die tsa ke ba ko tsa ke to la chado seu tenu no me mu tenu me ze ke tsam hatho khale ke to la chado dieu Latvia no missionary mu mission hatho tsa ke ba petela chado uko ke chacha de hago ha lari chado siro uto unun ke basu ko sari sedi ke penofagi chalevi uk sofa okere baro so ko sari sedi uk penofagi uk penofa pelega sa sari chalevi mu ko ke zedi je nun go mu Latvia la ko pete ke no resedi hago la ke chatsege le sele dowe ke penofa Jehova bejewe no tie puti ke vivo be he ko tsasa takraka saburi he ko bungula le di lavori shole ke viti be he ko tsake sokolam bejewe he ko nipu chedo Latvia rna ho ha seya ho hala chado di he ko nipu chazwe he ko kisari he ko ri nipu he ko ke thatsake karini he ko sofa ke karini meki shoko ke tseri he ko gitolevi
농음의 제리 해고 그 조고바베 해고 쯔스디 해고 쯔페힐라스지 해고 크로힐라스지 아니 부아 조호바 해고 제도 보히크 크리즈누누 르쇼도디 해고 마토고 츠르첼레제 세겔레고라림 베제 시로 스사보고도 니시리 노해고 크로스지 해고 제도 니부 조호바 켄누헤디 라비아 세예호하 카펜 펠레시아웨 세예호하 니부 크리스타케 고 크리스타 게 크로히 사무로 니부 룰레레게즈 세예 보게즈 해고 델레누링울리에 니부 고 켈후사테 니부 마게 그라누 타츠게즈 링우 시로 니부 고 게펠레사테리 크리스타 사무로 크리스타부 노고 크로스모토로 우콤하게 그라누리 메시게즈 소모게즈 스승우스웨 우코소퍼 고케레 스코스헤고 부케시게 솔레겐자 데리니부 고부누리 리케바케 후보 츠게돌라 라비아케 후보 니부 리케바케 후보 츠무 크리스타케 메토케 데 토세디 루세게돌라 노 라비아 메크로 히세제 티에 니부 노 코케레케 후베 다루케 츠고 주 데세게바 하코 하츠스리 우부 하코 모콜레디 케페노퍼 퍼겔레 자부 츠게레케 후스스페 우츠스제 노고 크로히스모로 고에 니부 셰르레겐즈게즈게 후보 누바웨 시로니부 라비아 세야하노하 테누누메 무 테누메 제베 마토게 쇼게츠 수고서 추게즈 보르숭고 수사이고 추게즈 하고하 케페노퍼 사탐부 포크라스디 마츠게즈 하고 하누하 노케 고카베 고츠스디 고부 하나누 라셔게레 고게레 케 공기 능우게레 케 고베 고츠지 티에 라비아메 미시너리 마토츠게즈 미션 마토츠게즈 우세예누 마토하고 하부 포투누 달러 크리스디 딜리게비 무응게 크리아스 수부보 세야호 아솔리디 세야하부 리게바게 후스 리게바르나 세예보 쓰지 해고 타츠웨 데리고 고 응카베 니부 고펠레스디 무 세야호 하세스누디 켈라게레 지수 크리스타자누 차스웨 아멘 지로고제 마경우게돌라 게 차슬레도 무 로고 도젤로 게르레비 차슬레도 기쁘누ፈ고 부 티에 메토버디어 쇼도 없다 모데르노에 잡히베하고 츠시디하고 부 오페린 하고 하리시디 자푸츠라도디 버타웨 갱우도디 도즈타데 무노자베 갱우게 도게즈 그리츠시지 하고 가게스누리비게 해게즈 골람 베지웨 하고 오페린 르비모 데리하고 부 하고 자케르 자누리데 토베 니분 츠사시지 시로니부 서비모웨 데리하고 마케비게 츠누리 보티게비 하고 기게 버기 하고 부 니부 마케비게 츠누리 하고 헤츠디 마케비 츠스지 시로노게 츠게 루베 하고 츠게서 골람 베지모 하고 부 게즈게소프 게망가게 츠메게 크로히누시리 하고 부 니부 하고 게 테다모디 보티게비 응우게레노 마케비 츠조바타 보텔라소게레 음게 크고 세디게 자게레 티페 하고 츠제 망무하고 할람베제 세도 셈하츠라보게도 베템부 하고 크로스누디 지수자누 차웨 아멘.
啦，这才头不对，给不鸟发这下位，知道给头的拍个道理了，这里个土台，贵不的给他发可少，ku bono nu te ta ka zo cheli ko tu te kre wodi kra tek fa Jehovah jo viti ke zo go uchanu bejole kel homie te ja ke fa tozo Jehovah jo nu toya ke ja ko bodie ko zeya ke jamie unu petese po ke famie te ja ke fa tozo ke kr ke momie ko mu pocha ko nu ke to kori noe tata die 가서 해부 제ter리누디 헤이 이제 기제 아차코부 메틸리아 주에 실레제 아 탱아 쳇달릴호 아 인데 카케쇼고 메호 데르켈레시에 아 테누 게메즈 세리 안 세디오 아 인게메토 짜오 시킬레기 아 인조고 메지디오 헤이 아카 게기와 헤즈무 게페냐 포부 잡이 보디아 콤모 카슬레 tikivi mula ke la u ke penya fa pezie mo ti do ke zidi ke penya fa dier na la ligivi mo u do jeli di ni pu henu ke pe ko ligivi puti ngu ka mula ke le ha pu mare we ba yo bo go si zi zo di u tho u fa ka sa sha mo u ke cha cheli di u go ti do ke zidi ni pu dier yer na le mo ma to ki go se wa dan na ba la ba yo bo ke zidi u tho u fa ka sa ga sha mo u nu u ke cha cheli le ti bo ke ze ba le ke ke kriye ke mesa ni pu Jehovah bavu do hauno higo nzie furla voya mengudi nke message no voya we hake kra ki ja hauno hike vaga za hike le tesga za hinu bike krwaya ga za bawe deri ti do higo sugo hapette khawadi nyonyo chadin mojun voya ke krimori poti hauno no hego mi popo ga zaro sho liliji hebu he khatsibie ntsaslie mo ke krimori no kim hedi hego chasna bashi su hiu nu non to here chasmu hebu njapugo lilie mo hebu hefaka sala lidi la thula ka saga seti bo bije ndie ke pu kar nanu non tho nge me sar fu se di ke pu nuri a haslie a chat haslie mo ker nami bette er chaka sasikile so atji jesus anu chayawe amen amen ke pu ke se medi ugo Sunday teriunu nipu he suha bala de mochi dori suhala ugo do jugo chvole de mo ke hubori nipu dierna ke ba suha zedi ni nunu ke charit saba utho khaka sala bi nipu chdi ugo ke ze kya ka chanu ke pe provoke ha bo se pete ke cho sna ba terinu ke penyo fa die mori ke penye fe jo igesigi non kelenu kidi bo levoyaga what comes to your mind when you hear the word God's law or God's commandments ke penye fe jogo ke penye fe the jogo idi pugesigi mori legasigi kidi bo kelenu levoyaga mi ke krala liro ke penye fe jo mori the jo igesigi u pe joga za u ker hege za suha rile pe karaya ke kri mori unyo pe thaga za bible no how puya ho idi u ke pe unyo pe thaya sala unyo ke krazo shiri bible igesigi
correction, rebuke, teaching. Mori ho kyo bo curse sa gaza u pejo gaza su hari lepe karaya. Sidi poti ka kaza ke thod die ke penyo fujo ha go ha. Po thejaba gaza ke niba gaza su halele monaya. We often forget that the word of God brings blessing and joy. Hazigi he go kitiki nunu ke yuchidi theze bo ke puba ki minufa ke nie unie ke gida ke murda musutiunu honyo ho petha gaza hai hamidi unie honyo ho petha ba che te fuli ro ki mi vaki pu di Bible no unu funyo bu unu funyo kro fuli nu gaza swa pu mo me idi ki mi vaki pu motha ki mi fa po di gala di Bible no unu funyo bu Christam hidi unu funo khenu gaza swa pu mo me idi uni ho honyo ho petha che kiti ginu suha ke pudi ki yusidi ego ke thekreba hokibo Bible mori ke thodi hawa se di honyo ho petha gaza honyo ke he gaza chigeze tsaya Bible commentator bo pu gaza the law of God is not a weapon in the hands of an angry judge but a tool in the hands of a loving father used by the Spirit to make us more like Jesus, you see. Kapenyo fa dio we ponu me yedi me message sa nagaba chapi me po memo. Deri me ponyo po ponyo kridi po tuga za chawnu po chathalin naga za mieso. Mu kapenyo fa rofu we house di ubu jisu mielia ka za so hapu ki de bori ka thoshi. Ka thodie kapenyo fa die ubu nu Teja ke kra mu ke ni ke kra ka ba ho ha lesa mo so ka za po we ugo nze sie mo ti te go li ro te kremetsi mori ti chiu nu die bobo mezidi ke per ko vorje mu ke penyo fa di uri ke pu vorje mo ti theri si ke zo bo mezi ba deri ugo poti ke cha u ke hum hi chie u ke hu vision how hari ke pu mo ga za hai zo di ke pu mo pe chawor de mo chi do su ha ke ze mo hosan ba as last slide ke riu ke ze person tha UBC u ke huwe mi chi bo ba u go vision statement bo ba mo su ha za poti ko mo ke pu vor ya deri u go poti ke cha ke pu mo ga za su ha chawor de mo chi do ha ke ze person ba ke hu vision ne how we ke za su ha u go pe teri ke ze person ke me thari person ke Krista nu keze pochdi ke penyo fa khie po die khie mu po themie khie ge che ke ri mu japu ge che ke hu po chdio how we ugo ke hu vision statement ude pitsi ude to be a vibrant missional church in Christ that loves God, loves his word and loves his people sla ugo tekrameti die po baya Mori teacher zidi ugo team ko bo subject ko bo prasia suko mejidi ke penyo fadi ke puya deri overall vision uliro how we mu how ha uke hubu hailin na gazala ugo japu ke chunuri ke penyo fadi ke za ga chunuri how mejidi ugo ha to chvo mo so ga su hari leka sa se ke mu su mejidi ugo chithie living the word ke penyo fa dio nun luga sha su ha se ugo chaya chaba ke gla mon ugo mi chi poli ro ke penyo fa die khri ga za ke hu bo chudo ke za su ha ugo mi chi bo sala ke to son ga za su ha li ro we ki mi di ke penyo fa die khri li vi ga su ha ke to son na mu ke to son mo mu su ha nu ke penyo fa die si pe su ke le gi nu ke penyo fa dio se lu se ke le gi nu we ke penyo fa dio khri li vi we ke za su ha mu su me ji di che do ke ze Chili, Kribudi, Gertefa, Ponunu Teta, Pergasha, Bible Pergasha, Mezidi Ugo Kazedi, the blessing of living in God's word. Capenyofa Dionul Hukasha, Tejago, Gazem Hosanata. Chili, Kribudi, Gertefa, Psalm 119 Liro, Chili Petego Donu, Gatode, the longest psalm. Chili Honu. Verse
Kribodi hitenya suruba 176 verses, the longest sum. Sizogamo Bible Nurzoshiri chapter kethatode, the longest chapter in the Bible, Psalm 119. Mikrobo pugaza David Zosa gaza suhapuya mikrobo Ezra Zosan he gaza suhapuya. They suha human authorship we meyemo. Deri kapenyofe hagesha chili bo gaza suha we silivi. Chili kribodi ker tefa hawali ro chas segazala Bible scholars ko pugaza vabo nunu haidi zomolivi tushomolivi. The early di balasa gaza popodi balaga sen he gaza suha pelea. Kekla mona chili hawro section mefe kenyeba. Mo ibrimi dienoliro alphabet mefe kenyeba ya. There are 22 alphabets in the Hebrew language. Mo alphabet hago hamed zidi. Sirali getola, prerali getola. Hawa zosani geta zuhalia. Kekla mona chili hawno section mefe kenyeba. Mo section pet tezoshiri ibrimi alphabetu medzidi. Acronym nunu, acrostic pattern nunu, tu kese suhanguli do. Sala, niyo to Bible personally ro English nuli ro A B C D D. He kese suhanguli section Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He idi divide so kese suhanguli do. Ibri me jonuli ro haidi progaja repeat se gaja hago ha Ibrimi language no how hatejo boga so hangulie. The see acronym se gaza hago hari common se gaza so hangulie. Mo Bible scholars ko puga haidi tu gaza so hali ro the the tiu no li ro printed Bible bayamo. Deri puga se go kepenyo fa dia prakasa hago nobody oral tradition nu nobody kepenyo fa dia sigilie so hachya. Musula no temibu prerali ke dola sirali ke dola haidi chili kribodi ke tefa haidi section kasani ke suha leya chapter how nur bizo gaza kepenyo fa die pugaza 8 words die cha theta ka chanoi die cha theta ki kri ke se ba so hangulie poli ro Torah gets die so hanguli do chapter how nur bizo gets Torah mo hawli ro kapenyo fa tejo khaka su bu bade petiu bu bade mo hawli ro chapter how nu va me fe pengu tu gaba pu gaba so hanguli die ki kri boli ro dabar mo hawli ibi mi die de dabar pochae pu ge she diu the spoken word of God mo hawro Vamefe die 24 times in Psalm 119 to gabaso angulie. So sie miss patim gets a diebo ngulalie, howli ro judgments chapi chagaza die pugaba so hangulie. Diki kribolali ro idot howli ro testimony japu khakasha diego pugaba so hangulie. Diki kribolali ro miss what gets a diebo howli ro die khakasha commandment hago hapubashi mo haw vamete kenye tu gaba so angulie dikikri balali ro hukim English nuli ro statutes isi aza khagasgo di hauro ibi mi di hawli ro vamete po chili hawnur bizo gaja tu gaba angulie dikikri balali ro piquidim gaja di hawa precepts pubare tha diego aga Vamete po tu gabaso hangulie telaulio imra diu pubade general word awliro vaker tefa 19 times tu gabaso hangulie sla chili hawnur bizo gaja kepenyo fa diu pu gaja no dia cha ke kri gaja thetha ka chanoi thetha segaba so hangulie ma hako pe tesidi kepenyo fa diu pu gaba kepenyo fa diu describe segaja so hangulie Pochae, kepenyo fa diwe su thor, thor, gazala, sili getoe, diecha borbinu, su ha sili genza. Diecha ke krasidi kepenyo fa diu si mo shogada, le mo shogada, ke pu mo shogada su ha bawe.
One word is not enough to describe the glory and the riches of God's living word. And that is why many, many words are used to describe the word of God. Chili kribodiker tefa ponunu tetanu. Kepenyofu diunu lukesha tejago keze mohosake. Keri uliro verse po kenyemu senungu kelie. Tejao pragasha. The description or the declaration of the blessing. The declaring of the blessing. Tejao pragasha. Pochai, there is blessing in living according to God's word. So hapuba. Kapanjo fadiu nulhugasanu potejabat tugaja suha. Chilizokashu verse pom kenyimu senu prasha. Uchanu pejoli kalomia tejaka tozo. Jehovah jonu tu yagajago. Po diego zea gajamie unu petese po kafamie tejaka tozo. Ke kroke momiego mu po chagonu ke tokuri isi. Pejoli kalomia Jehovah jonu tu yagajago tejap vagaja suha mulie. Pochai kepenyofa diezechdi uto use kema sakatumie tejap vagaja suhanguli muhago ali or pejoli kalhomiego Jehovah jonu tu yagajago de kizu nuri mo jitiu no chiri kizu no haige kele bobaya uto use kema sat thorgaja suha boring sumhabo zomole moriswe ungile igeza sigeza keleri baya krisar melaliro utu usepe kritorgaza utu kelhusepe krisemu utu kelhusek mesadaro mie use boring example ko pugabazo zukri mogaza boring kinu vosi geza boring Sadateamo boring. A Bible Priscilla boring. Krisarmi dono shigeza kelego bori baya. Mumie. Ut kelu seke me sagaba mie. Seki yu tsagaza. Ukraine gaza. Shigeza ribaya. Keukinu vosia gazamie. Morio Bible pet zedi. Kenan nadi o Bible Prilia gazamie. Se boring kita. So ke togot jigaza suha. Sebab mo kita kelenu sigaza nu badaya. Deri hanu pugaza ke penyo fadiu nu lugasamie. Pe joli ke lhomie musumie tejap gaza suha mulie. U ke lhunu hapo. Ngula la gaza suha liro. Mu kikru ke kari mo gasi u ke hunu zo shiri mu society nu zo shiri. Kiku kekra mohoga sunum hapo ngumetsa mechia gatsu suhaliro ukrunyo mori ufatsanyo kepenyo fa diezenu lugasha kepenyo fa diez rezo shiri nizo shiri zto fazo shiri kepenyo fa diezenu luzoto metyo ke hubo tsabazo shiri nipu diezenu luzoto idi ukagashamie unyonyo unyosenuye teja suha ngulalaya gatsu suha nguzovorzo musuha umhigiri suha musibaya Musuzedi, kepenyo fa diezet chagazuno, kepenyo fa dienu lugazuno, potejabat tuzo gaza suha, pusha. Musizo kamo, kepenyo fa diezenu lugazu suha, unu categorical gaza suharinguli. There's more fulfillment, there's more satisfaction in living according to the word of God. Kepenyo fa diezet gazuno tejamu krekajari bagaza suhari pusha. Atakiyo bo se gaza shodo. Kodi zvergi hego leskibo has several mochiliro hego kikru leskibo several chiliro pothau ke dide leski sede geregi tetsamere mu ke hanu hego building bo sokor floor die pengu chokodi sidi leski sedelie tetsamere thormun hichugo large tsabamo mo peso thonu dalai chega top floor no liro tetsa Dalayu miya seba. Deri wall go bag mukala. Hichu go bu there is no kolia mo. Idi there is no kogaza suhari kamun hichu go chidi pekrono no
classroom ko no kiti jagi no ke best series zabaya top floor chigile sie he ko wall bo pisile top floor no dalai che ba so no pe he no wall pisile di wall che ker kres sewa fencing che ker kres sewa di sidi hichugo bu padi snor zili gi bicha samothan hichugo padi kres se deri fencing o kruk bala fencing o kres se bala go ni seri jidi su ha se cha sevor sala krie kimi cheba deri wall bo che ke metti ge sa fencing che men yo ge so no hichugo jidi ke thako sidi te chu zuwa sevode ke penyo fa die sum he zo ga su ha le shike ke penyo fa die ze ga shunu ke penyo fa die bu u yagli ha nu khu kre ga su hari baya ke the go go ga khu kre go ga su hari chu ya mu mi ke kra su ha le mo da ya ke penyo fa die le bi u pha ga su ha le pe kra da ya but let us know that there is freedom and blessing, even greater blessing in living according to God's word. Chili kribudi kere tafa pontu kenyi musen bugaja uchano pejo legal home teja ka thozo Jehovah jonu tu ka jago podie zia ka jamie unu pe tese poke famie teja ka thozo isi teja o pragasha chakriu declaring the blessing that comes with living according to God's word. Chakenu desiring the blessing. Tejao mengu gaja verse diemu pengunu suanguli. The desire to obey the laws of God, not just know them. Noe tata diego kasha hebu ze terli nudi hey ndieki ze achago bu metilia chewe. You see. Oh, that my ways were steadfast in obeying your laws. Chili zogashu we kepenyofa diu ze tsigasha pogi kemengu so prasha. Noe tata diego kasha, you see. Verse po kenyemu senuliro kepenyofa diezega teja ko prakardi verse dienu. The psalmist changes his posture from a description to prayer. Kapenyofa hurt sagaza. Nipu Hibu zeterli no dino di kagasha hakoha idipwe kapenyofa hurt sada. He changes his posture to prayer. Kepenyofa die zegaja suha ugi menguya kepenyofa die ko probadi sispe suselidi bagasha suha kiri ubunu zekelie suha menguya hebu zeterli nudi noe tata die ko kasha hey ndieki ze achago bu metilie cheweisi dia kakasha hako hai ubu basha ka tola hako si pesu sele ka tola mo deri zeshe ka tola su hakasha mikrobo tejo tu gaja tejo separ gaja su ha uni seya deri menyo moliro tejo separ se gaja su hanu utu upagawa su hari chadaya takebo ego haja ukrtamigo kehunu krtamigo ukehu 차탈레스보 봐야 무 차탈레스 수하 뭐호케 살아가 바기 엠멘스가 바기 이거 하이게서 거 보이세 바스로 비도니 하이게서 거 보, 차타 하이게서 거 보이세 바스로 오케 후크로이도니 이디 게르체스가 바티보노 오케 후노 피츠미 보여 뿌가자 테조무 차타 츠 백라세셔리 우토 우 치페레와야리 무 보여 뿌가자 keep it brief and clear as it is easy gabago bu bazoli sepere soahimu gabago semenyosli zemenyosli jikezo suha pusha sur kraba far jisutiunu farisi goe mosa khagasha jogo zokamo ugoto tejo ke krasedi basalidi tejo hago hasidi temi
别吃个吧，他们别吃哇个哒，地不能去说哎，法律西个，condemn 这个是如果他个是说我哩，个拉么呢？如果哎，他说个格些巴是呀，得如果跳车子了么？他说是的，米个卡个子，米别做个子，说哈，如果你呀，得如果跳车了么个子，个巴古里如果跳车了么个子说哈，那你就说哎，法律西个他个是，如果别做个是，说我哩。cái bên nhau phải ugi cái đi bộ mình ngồi à cái bên nhau phải ubu nó bút tiêu chơi gì cái sự số hà mình ngồi à hey đi cái gì à chắc cũng bu mi đi liệt cho vậy isi thế giàu mình ngồi cái gì hào ha ugo bé tegi ba mỏ số cái bên nhau phải điều chơi gì lên cái gì cái mình ngồi số ugo bé tegi ba liền mỏ số vậy mu chỉ thu cái số 왜 verse 뒤에 무 뱅구누 하와 prakashinguli 태자오 처zel이 내가 저게 맹무 보기 게바 하와 무 베비세 우고미 뽀뽀가 저기 개페뇨 퍼디오 처zel이 내가 저게 맹무 바모가 ngimu agi 개페뇨 퍼디오 처zel이 내가 저게 맹무 바모가 우투게 졸라스게 자세우 delighting in the blessing 태자오 운니게자 운니길리 verse soru tenye mutata kinguli delighting in obeying the word and being thankful for the word of God, not just knowing them. siletse a thenga chata lil ho a ndie khagasuko me hoter kelisie a thenu ke me jesedi nsetyo a nki mitho chao sigeliki an jogo me jidio hey akake gewa he chumu you see don't forsake me I will obey your decrees I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws tenuke me jesedi setyo ke jesu ha prasha chili tu ke shuwe zo ke shuwe hapo ngugele hapo sigele mum hapo prakash suhaliro ke penyu fdiu cheze ke sahunu ke mega ba mo da ya ke za mu ke che u ke hunu chu da ya ke za su ha pusha chili kukrebo a kuponu sam wanu how ha ngu pevise chili po kupo verse po mu kenye hani ha no how mu pevise kerze mie ha hanu tyo ke mo mori ke phumma ko chanu tyo ke mo jiu mie mele ke jago banu baye ke mo themiu theja ka tho deri puke niwe Jehovah jor bigiba isi theja ka themia hawe puke niwe Jehovah jogiba mu pue ti so ti zi punu petese pojo ke penyo fojo me dobayashi ke penyo fed diu zekesu suhanu unu unilia gaza mu ke penyo fed hezilia gaza suhangusha atwa zebo krasibaya hawa ke pugi hawa lega bagi atwa zebo kavoli atwa experience yobo tiaza class 10 ki metric pass li di baga jagi uze mi ko u classmate mi ko jidi pass के लिए 30 हाजिरी celebrate से या मुझे की जिदी night party को चदी celebrate से कैसे सुहारी क्राफी असुर क्राफाया देरे अक्रो अबुनु थेवा night party नु वो कैसे सुहा अखा म आसिबा पक्की बोले सुहा allow चलेंजा दे आ खुश बो अक्की खेगी ये कोरो खोदी tourist lodge खेगी बाया मु tourist lodge नु आज़ेमी बो पो pass के लिए लानु party sedadi ake makiro se khegi ba ya gazla vona thoda deri asiba akra bu vol homu uni nil hoga zo asiba zo de theva ke menyo zenu a asni kau chali ersidi tabadi sidi apo aziu party no music ke pekroba deri ke pekroga ba tiu no
pori anu ke tegole moda meze ke pe krovazo deri anu zo zo anu ke tegole moda kikla mana asiba akr jo var hoadi abut si hinu ka ba so hatsuadi sito ka dala anu pori ke tegole mode the whole time I was filled with guilt anu ke tegole mo anu ke meje ga sige zo botsde anni rile mo ga sige zo botsde 시바디 따질라 바다 아토아 페조 트로가라 따질라 바다 키노볼레 모서시 안 키노볼레 마노 케토골라 바데 아수르 크라바야 케페뇨 파디에 제게자 누리스 키미해서 게 제게자 수하누 포케 니게 바 수하 바데 바르호가스니에 케페뇨 파디오 제모 카타니 웨 우누 케테고 모다야 게자 수항울리 무 verse 10 누포 게자 tenu ke me josedi nsedio an ke me thochao sigelegi isi I will praise you with an upright heart with a thankful heart I will praise you as I learn to keep your righteous laws nsedio ke so pusha salanu ke penyo fadio nu lukasha theja bat tu ke so ha chiliwe prasha tejao pragasha suhangulie tejao mengugasha melu suhangusha mu tejao unigile tejao ki unigile melu suharinguswe tejao hasedi potela chawadi ugo mato tela go chawada do miebo khonyebo doctor mi go bi doctor mi bo ki voshe or thorgadala doctor mi poki vodi boy doctor bu po check up chaba ogo do mi ke krati do kruba gazer na ba mu temi ha ko ni bo doctor ki vodi ar ku thorale no daru ke vi se ba se je ke su ha boy doctor ki cha doctor e po mo homenyo sa idi ndeha non pm sa ba mo de idi po mo homenyo sa di daru bo chbe po cha abu ki media hawa seda idigezo motha doctor apu ki pugeza instruction go pette bottle ba ho premanually idi puki pusje tlapoe jidi unike khoda zapengu sie lavor temi hawa doctor ki pudi no abu no darubia tsidi za ho yesa avila da ka sa ki pu de a chiri vile mole a shokodele idi doctor ki pusha motha doctor e pocket chokaso no bottle no instruction go promenyosomo athuga so go promenyosomo idi pocket chomo a preciso isi doctor e ka abu daru mohosidi the bottles mohosru bottle khramoje ka sat duwazoshi motha dino ha darun chegese so ha kri mode ha idi pocket cho motha themia pocket no abu prelinu isi abu kril no ga so ha ki pu mo idi boy doctor ki puse you asked me to read the instruction you didn't ask me to drink it diu ke penyo fa diu hakim hezo ke pele mi ke krazo shiri ke penyo fa diu probaya derisu krilia mogaza sel huslia mogaza habun unu ukel hu nu lele yamogaza sigeza so halano we dili ke mo so habada yanye ke penyo fa diu we ubunu pressure ke dola erbi khasmo de diese chesmo ke to mo so ke la so khaswe mo ugo daru krishi ke mo che vilia mo ke jemhi ke penyo fa diu zo che we smo krishi mo so mu no mu a nkel hunu mu a kel hunu ke penyo fa diu smo kreba mo ga uto ke to pressure ke hawa ugo chaye hawa chithie ke pu se de thade journey crew no zo che ugo ke penyo fa diu sel hu ga sha diese chega sha hawa ke pu se ba de mo chiri ke pu sa vo dio ugo chi do cha ko halle shdi u ke hu no for ke perkolia ka pe tebunu ti che ha no a ke penyo fa die prodo deri progaja so mo bi mo dia a ke penyo fa die ze chega do a het cha tu so do ga cha su hanu
commitment khas li ro we ke hue mu ke kru mu ke hue di da zo do mu su ha ke me fe ko mi pu ke sigi me ngu ya we ke gla mu ke pe fe die ze ke so no pothe ja ba tu zo ke za ji do si le ja se ha ko ha le ka sa ke pe fe dio nu lu ke sa the ja go the blessing of living in God's word the jao pragasha so hangu le the jao mengu ke ja so hangu le mu the jao gi unni ke le so hangu le we ke pe fe bu ja bie po die pragasha mo se ke sa ke le ko mo tsi ko pe te bu zo shri ke nu nu bi zo ko mo die zenu tu se ke le temi che pretina ke cha bo tsi li di ko pa to ke ko che bo ga da so chi do pe teri do yo bo ke zi di u tyo u chi ke nyo bie u tao nu u chi ke nyo bie ni pu chi si di u do je chi li ke ni pu e ji do kim hi di nu chi si shi ar chi si shi le ka sa shi di u go mi po po ga ze u kha ka sa la pie ke pe nyo fa cha po diu gi kha shi ke le so wa chi ke u ke hu nu chi prepare te bu nu ke pe nyo fa khri ga nu po diu khri ga nu mu po the mi khri ga nu vi ke choko ke लिए ke mengu su ha bawe su hala no ugo ha ko ke puta de mu che do no mu a kim hidi ke pe nyo fa mu po diu khrie ko levi ga ke za chakapo ke pushe de ni pu bu cross di ke pe nyo fa diu nu lu ke sa po the ja bat tu ke za su ha si le di unis sidi dia zenul fukasa ke pe nyo fa mengu zo di po dia zenul fukasa temie sile ke la peteri ununu ke chat sile ke khrini pu pe ziwe no chi do here tsaka saga su ha pele tu zo ke pele mi chigeli haunu he go pete zo shiri kiti kinu zo shiri ke hu no zo shi vor ndie ernulia prolia ke pulia deri die ze chega sunu tejar krzo ga za suha si chole modaya no he go mi pu ga za cross ji ndiu che ze ga sunu tejabat tu ga za he go bo chi do si ke sale le ke sale di kel hu nuri dia ze chuk kosha ga za temi che pheli ji higo puti hawa ze di babu do honu je nker ka cha che mukri ga vonu se ga vonu non to higo mi pu ga za chaka salasa he chaka salasa ji mu hi buri he ka ka sapie nzigili ti bo chi ato chfugo to pette khabie pelesdi jisu zanu chayawe amen lieto chusego to go kata ko nyogo beji hagi kholi damo kihu bori ununu ke chatsaba mu udo je chegba su ha pele ke penyo va diur ne sikhe korint mi ko keriu kerepo me fe thinyi nunu me fe thefa aki hangu ke liye sala ke hu bori potu chmodi niepu ni kradau ch mori pu hiu kriro po niepu mo po ziu ki chatie jota tyo sala ke hu puri potho porli le men nyodi nye khada su cha mo te yesu kiji ke krilamon na temi ke hu puri nye pu mo
ze le menyo mozodi che mukriro su utio u ke pe joche mo kridaya isi ke thodienu ngula ke li hakem he ugor nisake sie poti zo vole je poe pe tha ke le go ze pha chu to di ke bali sidi po sie ugo ki a ke me ji ka tam ho ze ni ko ze ji ga vo ni hao ni no thor vor zo ke krila mo na a ni ko ki pu tu shu do u ke pe nyo fa ke di nu su chu ji vole ke mo che a ma ki puri ni ko ze hao zhi la le ho ka ta la isi ta po ni kredao chi pi le di u ke pe nyo fa se shi di bi chi bi u ko zhe she ke cha chi li do ke kre ke me sa ni pu he go pu ti hau nu nr kra di ni kreda hau chi ke do ti hau nu nr bi ke ri ni kreda zo ga cha kraya mu prashya noe hero fa chasidi hebu nginu meti mush holia ni kreda hau bit si ke saki zedi ke khie ngu ke meje ki deri sushi ro kraya we no he gola ke meje ji ga sala pe ji we nchsunu ni kreda hau chi ga chunu he go buri che phunu ri mu ro phunu ri meti sako ke liye mo he khapye die zenu mon krokro lukasha themi chiji no ni kreda hau mo jasji jisu zan chaya we amen se sie pote he ri chipilidi jasdi khapye ko chasha isi ke chatala lido ke masani pu he go jisunu te hau kre ga junu nirbi ke hi khasia ga zer kaya no he ke jo vasia no ke li ke tho khabi he chia mo ngi nu ke khri ga tho so hangulia te hau kre do di do zgele ti hau nu no he go la cruz ginu zipe cruz di ke meje tsiga sa hebu sika salaje no te ya ho mo jasdi hitsika salasa mu haidi zaga chunu no japie lie thomie ko ri tsije ego lie thom hori jasike le so tsije jisu zanu chaya we amen ugo hapo leba mo so ke zu li ro krista li be u ke la ke li u chile ke mo mori penyo ke sale ke mo mi bu ke kra cha ha ha chi amo sala suri leba li ke hu bori ni khdao mo ti he ung le li ro ni chni banunu ni ke cha cha ba li ke penyo fer cha sa u to u fa ka sala sa idi ni pur cha mu u ke cha chile di udo je chpeli di go ke ze ke me thadi segele so ach de we la ke fega bagi nie nie chni banunu ni ka chachli je
pe sonu te hiu nguli ke mo mi balome pe sonu balcony nu ni khada nguli ke mo mi balome pe khonu te he nguli ke mo go ni go je hasu do mo kia ba de okay te he nguli ke mo go ha ki ba te he nguli ke mo go ha ki ba ha kya verse kya ni khada nguli ke mo go ni go ji hasu do mo kono Kirizaki hakiba. Kirigi haki groba. Avisa dia ti henguli ke mo, mori ni kerdanguli ke mo mi palome. How diginu ke ker ni khadauzo liepie chilichi how amozo isi ugo pette go ke methadi ni khadau chile demo te he hawari ni go lanu kru ka bar aziu lanu die chi di khogelie tejo ka sauzo we isi ni go how pre preje ugo pette ke methadi ti he ukrile dome ke penyo fe pe ziwe ke thodi nungu ke liye so sie ugo chali po chile di ke khoda isi chali krta go bu la khodi chali khu ke buri he tha suru jisu no ni khada zaga sham he I ke cha chali hawa chliye ke je ker sonu chali hawa ke liye di pothela che ke liye so chudo Zali kukri wadi heta tasuru muli daro bete kezi setali di kezi kilidu me. Jisu no nie kreda za kieszeni, kieri nie kreda za
Jehovah bu japie nyetsulie mu nyeze balije Jehovah bu pozipie nyeva pezilie mu nyekrie ningumejikili utsuje Jehovah bu po kinizepie nyimoholie mu nunepie nyetsukili utsuje Jesus anu chayawe amen amen balalidi kepesiga tipo seledo kiriuli ro tichika sa hawa hazedi kihu no zano kotho committee go kesedi jithie u kihu nu zanyo kotho ministry hawala paraka sakrobo sela parsade musuli ro ugo chika cho ndisika cho li ro zanyo kotho kere pengu ke kotho vor deri kenie se balasdi tie zanyo kotho ke zapi ker tenye chwadi ki huvo gata swach domu a detail pette puro poti se pekrawat ke dola detail ko pette pu chol hode deri tie zanyo kotho u ke hunu zanyo kotho ker tenye kopie ker tenye chsdi ke pekrovo gato marsunu ba mu u ke hunu vo ke kotho ya ka ja pette buri zanyo kotho ministry ha lepe jadi zanyo kotho krtago nye ki ga shigi mu program ko se nye ko pe si ga shigi peteri unidi zanyo kotho nu ke pe cross je ke su se petiki chasiya micropo u location teche ka sanam voda zo shiri chiri zanyo kotho ke we meji ga ba si ke chiri siba deri ugo sida modi we location kira bo ba shi ke su ha meji ro vi ke to su ha se petiki chasiya sala nyugo uki shift se bia location ka sabon vodaro sunu location sunu janyo ko tho q bashi su ze su meji sidi sunu ke ko tho srovigi to su hase petego pesisia musla janyo ko tho ministry chiki hega za honu ko tho go ni ko context ka sunu ki huburi uki vi tho khasidi janyo ko tho ministry how ha no ke pe cross je se peteki chasia UBC Herald njasie 2024 July to December issue Parbade Christmas moon New Year program go salin na gazala kekri mori mhiri go photo go salin na gazala go just here ro menyoza parde deitie July to December 2024 Herald issue ka saw Parbade musla ke huburi pakajiki copy po phele review ho ka su se ka sa mu Herald team nu meri ka shapete team ko pezie ka su hapushia kekri liro ugo Jubilee photo album bo se parsa just here foundation den here musu se zashamu kridin nu copy po zeba musu chiri copy balio ga chala nyego homie Jubilee golden Jubilee photo album mu clear ke mo homie baro pakajiki pili review ho ga su se ka zasha ugo tichi ka sauzi di desktop calendar la parwade mu ha cost price nu zeba ga zo 150 rupees la honu ke hu program go year plan go ministry ke kri ge cham har ko pette calendar nu bas la ni go pi ga mumi ha hari psd ke pe cross je how se sevoli je ke su se ni ki chasiya je do ke hu chi li ro dikon board meeting ba do mu dikon go ni go pe ziri ke hu chi li ro Jubilee hall nu early ladies sinu pa ke se do ho pette gori pe je ho